in, out, in. Goodbye. Wa mbere avuyemo. Out, out. Toka satani kwa jina. Goodbye. Ariko shaka uruhengeri ko bari gutanga uburyo bwo kogosha ingagi ukabura ni Kigali nkabo mbona umeze ngazo waje bakakogosha ukasubira iwanyu. Hasigayemo batatu. Be ready guys, twagiye. In. Reka mbwire sata. Goodbye. Reka mbwire ngenda kubwiye ngo satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ibaha power. Guys, abafana bacu murabona umuntu watsindiye igikapu cyacu. Witwa nde? Ese uno mukino warawukinye? Wapi nawukina nyine birenze ariko mu bwana narawukina. WhatsApp guys, nizere ko mumeze neza aho muherereye hose. Rero aka kanya mbafitiye challenge, muri kubona bari abantu batonze umurongo hariya sindaya ahubwo na abantu baje mu kazi. Aka kanya rero tugiye kwikinira umukino wa danje, kandi kugira ngo urebe no kubanza ugakora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona imikino itandukanye tugenda tuzana hano. Rero aka kanya mbafitiye umukino wa danje. Murabona nyine uno murongo, murawubona? Ushaka kuba mutazi ikintu usobanuye ikintu ugiye gukora. Ariko no ari imikino twakinaga kera bavuga ati ku nkombe mu mazi, ariko aka kanya ngiye kubihindura ngo turavuga ku nkombe ku mazi kugira ngo mba challenging. Ariko hano mbafitiye n'impano ya danje. Iki ni igikapu. Iki gikapu ni gishyashya, kumva nakiguza amafaranga 90,000. Kumva umuntu ugitsindira arahita agitwara, umuntu wa mbere uri bugitsindira arahita agitwara. So rero ukuntu ngiye kuvuga in kana nagitereka hano uragitsindira in ni mu mazi, out ku nkombe. Mwabyumvisha uburyo tugiye kujya tubikora. Ubwo nijya mvuga in muzajya mujya mu mazi, nimvuga out so rero twatangira kwivuga amazina kugira ngo tuze no kumenya umuntu uri buze kwegukana igihembo cye, uburyo araba nitwa kugira ngo n'abandi bazaze bagerageze uno mukino barebe yuko bawushobora nabo aricyo batsindira hano nututsindira ibihembo bigiye bitandukanye. So twatangira ko twibwira amazina yawe. Witeguye gutsinda? Witwa nde? Reba. Witeguye gutsinda? The winner. Witwa nde? Visions. Witeguye gutsinda? Yes. Ko numva mwese mwiteguye gutsinda. Witwa nde? Kevin. Cyane. Witwa nde? Ate. Witeguye gutsinda? Iki kiboro ni icyanjye ubundi. Witwa nde? Oje man. Witeguye gutsinda? I'm ready. Urumva bose nyine bose bari kuvuga ko biteguye gutsinda, ariko si koko havamo uwa mbere hakavamo n'uwa nyuma, ariko hariya hari gift. Iriya gift agomba kuvamo umuntu uyitsinda. Be ready guys. Muri ready? Muri ready? Nta muntu ufite ubwoba? Nta mahirwe anajyazamo. Nta mahirwe ajyazamo. Ataza ku oya yutsinzwe ubutsinzwe. So rero guys, twatangiye. Out, in, out. Guys, ari itegeko narababwira. Gutinda ugendana n'ijwi ryanjye. Tega amatwi wumve ukore. Utinda mu nzira uraba watsinzwe. Out, in, out, out, in, out, in, Goodbye.
wa mbere avuyemo ngo aya mahirwe ya nyuma nakubonye. In out in out. Toka Satani kwa jina. Iki gikapu ni ndugitsindira guys. Hasigayemo bane, babiri bamaze kuvamo. Out in out in out in out. Guys, indura gitsindira. Abo bantu bane bose baragitwara. Be ready, twagiye, be ready. Guys, be ready. In. Goodbye. Ariko shaka uruhengeri ko bari gutanga uburyo bwo kogosha ingagi ukaba uri hano i Kigali nkaba mbona umeze nkazo wajye bakakogosha. Hasigayemo batatu. In out be ready guys, focus. In out ukandagira mu murongo nibirimo guys. Guys, hasigayemo abantu babiri. Ninde uratsindira ira full package? Reka turebe. Be ready guys, twagiye. In Reka mbwire Satani. Reka mbwire ngenda kubwiye ngo Satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ibaha power. Guys, abafana bacu murabona umuntu watsindiye igikapu cyacu. Witwa nde? Ese uno mukino warawukinye? Wapi nawutsina nyine birenze ariko mu bwana narawutsinaga prayer. Warawutsindaga nawe? Cyane. So guys, murabona niwe muntu utsinze umukino wacu. Niwe muntu wegukanye igikapu cy'ibihumbi 90. Ese wowe watsinda ari wowe uje muri uno mukino. So rero guys, hano dora dufite impano za danje. Buri muntu wese ushatse kujoininga ari icyo atsindira, ari icyo atwara. Rero nawe ushaka kutujoininga waza ukajoininga nawe ukikinira umukino wacu. Rero guys, genda ukore subscribe, share na comment kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza. Ciao.